Ane karomani lo balangi ba dua koridor fasali Sara. Noa sama ila na tituduga na hamadre bagulidano ose adre basuka mani otomosi lo balangi o musitenga ni fazaki tanga sila tegula basoruko. Ada tabe baka bageu poto satu ada adre badai lo balangi ama ononya Yesu Kristo ba ehehani amoni tolong ada baka ba. Yoga. Ya Adi. Ya Mas Kenal. Ya baik teman-teman sekalian. Adri. Iba sekali bedore. Suami suaya mana ifadudu ami belukan. Lu kaya bahasa tu. Mau umi. Ini ami. Ya cowok ami. Gimana perlak? Iya, maksudnya lagi sentado na sulo lalo. Pas betar. Tapi ya wah. Mana perlak? Mi bantu ba. Mi mama na. Kemana dah? Lepas ba? Minsan tangannya. Lepas ba? Pag ito tangannya, may madaya. Beba doon niya. Beba na yun. Ini kata eka, beba ngayon. Atau ba daw? Ito kasi man. Tapi ako rin kumano daw. Bawa ko yan. Natis kepalanya, Mak. Apa gimana? Naso na inu kanina na daw hindi mo na ba? Bibi si kini. Madanya ba? Ila tu sa minuto. La dala fisawa. Lahit kada sa lahi po. Laroy yo, dan lahit takaso ba. Laroy yo si Fred. Lagi gusto ni kau bahaya ke mana? Lahit para. Bagus mana lagi ya? Dala pa kidas. Lebih tu dah. Walingan. Lebih awal tu ya. Itu kaca dulu. Kaca apa tu? Eldo. Yo sulla vedo. Kaca. Jangan mati tu aja. Yo sulla vedo. Mana ka